ایوار باش تماشاوان هیجا اف دم و همه دمی و خوش بن. جروجا چهارشنبه 29 نیسان 2020 و پیدوی هی کل اوفیسن بازار لوبک و اوفیسن دستوردار ماسکیان بدن بر دف و پوز خو. شهردار یان لیندناو جهلا راستی و مافی خانی و تنه بروکرین و همه آواهین روبریا گلمپری ین بازار لوبک. جبوکو هر کسی به پارێزن لوبک ji rêveberiya bajêr daxwaz dike da ku ji mişteriyan û hemwelatiyên masken dev û post peyda bikin û li gel xwe bênin. Di dema mayîna xwe de li nivîsgehan karûbarên hemwelatîbûnê, avahiya îdarê, Verwaltungszentrum, Pirtûkxaneya bajêr, arşîv, tenduristî an karûbarê tenduristiya ciwanan de jî maskeyên xwe bidin ber dev û pozê xwe. Ev yek ji zarokên ku temenê wan ji sed salî mezintir jî bin derbas dibe. Kermandanê bajarê Lübeck ku mecbûr bin rasterast bi hemwelatiyan re têkiliya deynin û tedbîrên xwe bigirin. Ger tedbîrên din ên parastina yan beriyan hatine girtin, mînak parastina ji peşkê de van û pişkandinê. Karkerên bajar re pêwîst e ku maskeyan bidin ber dev û pozê xwe. Êvara we menê xweş.